yomwe ili yochepa kwambiri ya pamwamba yake. Ndi anthu zikuonesa kuti ndi okondwa kwambiri pamene tinali pamaropo pa ofesipo. Azimayi osiyanasiyana, achinyamata osiyanasiyana amaoneka kuti ndi okondwa kwambiri akuti thumba limeneli liwathandiza kwambiri zaka chifukwa. Ndimanena kuti mmene ndalama ikuyendera chifukwa ndalama yochuluka ikamadero business opindula ndi dziko lonseli. Ntchito za chuma zimapita patsogolo mdziko ngati pali ntchito ngati zimenezi zimaoneka ngati zazing'ono, koma tikutengaba za 500 million constituency imodzi. Ndi bwanji enaso adachita constituency ina ndauti dziko lonse latukuka. Komanso ntchito za malonda zizichitika kuno zitukula miyoyo ya anthu akuno omwe akhalenso akafikiranso madera ena osiyanasiyana. Iwayo ndi ina timakhala ku Mzuzu, zimenezi zitifika ku Mzuzu ko ntchito za malonda zizatumikiranso anthu aku Mzuzu kumeneyo. Ndi choncho mmene dziko limatukuka mwachonchi. Ipini kunsanje ndikhulupirira kuti ndalama iyi adyako chifukwa ndalama atu imayenda. Sikukafika kuonyezera pamene popo achinyamata ena apeza ntchito. Tinaona m'manyuzipepa atuza kunali mavakasi kuti achinyamata amene anapita kusukulu akusowa zochita anapanga apply awalemba ntchito. Ndi amene azikhala kuyendesa bungwe limeneli kuno ku UT. Iye amenetu Msanga Msase Mosi watu wankhani athu amenetu wafika kuno ku UT mboma limenelito la Mzimba kumenetu kuli chisonkhano cha mwana wandikondera bati ko kuno kuli gulu ndithu la anthu amenetu asonkhana kuti amve fundo kuchokeratu kwa running mate atokalaza sichambwera Vitumbiko Mumba, engineer Vitumbiko Mumba pamodzi ndi amayi akunyumba afika pamalo pano ndikotu kasayidwa pa msonkhano pamalo pano ukhale ukuyamba ndaona akuluakulu achipani chimene cha Malawi Congress akuno kuchikola chakumpoto afikanso pamalo pano kuti akhale nawo pa msonkhano umenewu umenetu ndi msonkhano waukulu kuno ku Mzimba. Vitumbiko Mumba masiku ambuyomu akhala akuchititsa misonkhano yoyimayima kuyambiratu uko kuchitipa Karonga dzuloli dzanali anali ku Rumbi kuyendanso m'malo osiyanasiyana. Tikumva kuti achokere apa ndithu akhalenso akulunjika m'madera mwina ndi mawiso stop amenewo, koma mu tsiku la lero Sande ali kunotu kwawo kweutini kumenetu akuyembekezekanso kuti awasankhe zikayenda bwino ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo kudera limeneli Mzimba Central. Ndalakwitsaka Mzimba Central kuno ndi Mzimba Central constituency dera la pakati koma la Mzimba. Ndi amumba pomwe akuyimazo pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino ngati wachiwiri pa chisankho cha pa 16 September. Constituency ino akuyima ngati oyima pawoka akubisa nawo pampando wa phungu akunyumba ya malamulo kuno ku Mzimba Central ngati oyima pawoka. Ndi andachiona chazeru kuti kumene ndi ukayimirako ndiyikeko ntchito za chuma ndikakhazikitse bungwe limeneli la Murem kuti lipitize patsogolo lisinde miyoyo ya anthu ku constituency. Tifotokoze apa kuti tili pano pa MBC ndi mphamvu zochokera kwa Vitumbiko Mumba. Inunso ngati mukufuna kutero ndi zotheka makoma MBC ndotsegula mucha tinalekezera kale kuti ayi ife munyengo imeneyi timakwaniritsa mbali zonse kukuonetserani kuti osankha mukhale ndinu mukhale inu. Nde mutsiku la lero tafika pano ndi mphamvu za Vitumbiko Mumba amenetu akuyimira dera la pakati paboma la Mzimba. Ndithu timanena kuti amumbawo afika pamalo pano kwa amenetu mwina mukunitsatira pa MBC Radio 1 ena kuonera pa tsamba lathu la mchezo MBC Digital. Tikulandireni kuno ku Mzimba. Chimene chikuchitika pano chakuti pa stage ina imene ili pamalo pano ndithu pali oyimba uja Skepa Chimoto akulandizana ndi Danlu amenetu akusangalatsa anthu. Nde akangodayimbayimba pano timvetu ndithu pemphero kuti zonse ziyambe pamalo pano. Mbuyomu tinadzabweranso kuno pamene amumba amadzapereka ma ambulance, koma mu tsiku la lero apangati launch thumba la ndalama limenetu ndithu lithandizire chitukuko chakuno ku Mzimba Central constituency. Nde apa ndikuperekeni to kwa amene akuyendetsa mwambo umenewo kuti muzitsate bwinobwino zonse kuno ku Mzimba Central. Ade kweniso president wa chalo chino cha Malawi. Nchindi kwa kuyimira Tata Inkosi Chindi imwe muli pano nchindi zikumwenererani.
Nchindi kwa ma national executive members awiza pano wadada Ken Msonda, Deputy Publicity Secretary, kweniso wadada Rhino Chiphiko, executive member wa Malawi Congress Party. Nchindi kwa Kimila Regional Chairman wa Malawi Congress Party wadada Kamzimu Gondwe, kweniso wa Regional Secretary na members wose ga region au galipano. Nchindi kwa District Chairman wadada Shawa, kweniso members wose ga district. Nchindi kwa wadada Shawa imwe muli wa constituency chairman wa Mzimba Central, kweniso members wose ga constituency committee ya Mzimba Central. Nchindi kwa imwe mose mukwenera kupokera nchindi. Nchindi za padera kwa dada Ogis Mumba, wawiskeo wa dada wawiskeo wa Honorable Vitumbiko Mumba. Panyonge sono bwana tambenge program yetu kweni tindambe chiri chose tambe na pemphero au watilongozgenge mpemphero ili mba Reverend Blessings Mbulo, uyo ni chairman wa Pastors Fraternal kuno kwe utini. Yeo Reverend Blessings Mbulo. Honorable Vitumbiko Mumba, the running mate of Malawi Congress Party, Dr. Razas Chakwera in absentia, the State President of Malawi. Before I pray, I'm sent by religious leaders from Zimba Central Constituency to release a word of congratulation to you that out of 20-something million people in Malawi, you have managed to become the running mate of Malawi Congress Party. This is something awesome, and we are all grateful for that. Tieni Tibembere. Father Lord, we thank you for this wonderful gathering as we are launching business program here. It is something of great value, God. Kuti tose vena Mzimba Central taungana pano kukhazikisa chimwambo cha mtengo batali chenchi chatekesa mzimu wose wa ukavu pakati pa Chinyamata na wose wa mkati Mzimba Central. Tikuwalombera sono va honorable vitu kuti apa wengi wa ukhazikisa nchito iyi khongono zinu mkati mwao para tukuravisika iwo tukuravisika mtumiki uyo watutumika na imwe kuchizga vena Mzimba Central maso gawona makutu gapurika ivo vikuchitika pa ground. Pachifukwa ichi tose tapandika chipulikano mkati mwitu kuti ni murongozi uyo watirongozi nge makora kundazikose huko. Umba wose umbuka boni wanchito ziweme izo mtetu winu wakuchita. Mwanteula tikuromba chifikiriro cha ukazikika pa mtetu winu. Ipo sono weza wafumu Yesu Kristu kutemwa kwa chuta dada ukazikike paspano umtosi taunganirana. Chitemwa chirutirire pakati pitu. Tikumanya kutapu parivetetu winu Yehova. Utesi na vinyake vyose hivyo vyandondo vukuchitika cha. Ipo mkozgani mtewetu winu na kumpasa vinjeru vakurutirira kutuwachizge Mzimba Central kweneso Malawi yose. Mwa Yesu Kristu. Amen. Aho wakondwa kuti Vitumbiko wiza kuno kumzimba Central ausema uko tuone pano. Asimwakondwa mose. Kwacha. Kwacha. Witu ninjani. Witu ninjani. Pamoza na njani. Taonga chomene, taonga chomene, taonga chomene. Nchindi za padera kwa mama Mumba imwe na ngumpani cha. Nchitiso niperekeso kwa mama wakwa mama wao wakwa Inkos Chindi nao walipenipano wagogo Mazunda. Nchindi za padera nao tuwapase. Yeo chomene bwana pepani mwangu wana mafumu mwachezanga na mafumu. Mafumu hao weneranga kutika zakampokererani sopano. Kweni gachedwa kuzakafika pano. So wambenge kumpokererani ni district chairman. Kweni afumu vizenge pa masinda after mafumu hao ize.
pepani bwana mtigokere kwendi mondondomeko tipangirenge. Va district chairman wa dada Shawa vapokererani va dada Vitumbiko Mumba pano pa yotini. Yeo chomene. Kwacha kuruwa yahi nina slogan ya nina neti Kwacha Kwacha Dr. Chakwera Dr. Chakwera nanga Vitumbiko Mumba ya ndemwangu ya kuti mukuimanya yahi nati Vitumbiko Mumba imwe mzgorenge kuti mhopo ya Chakwera. Tabulikana? Tenti ambeso. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Nanga Vitumbiko Mumba! Vitumbiko Mumba! Ndipo nakumbanga pele papa. Bwana Vitumbiko Mumba miseyano ine kuno ku Eutini district pamoza na wanyane wa district wa regioni tikumpokererani na maoko yawiri. Kenaka nipeleke ulemu kwa Gogo Chindi imwe muli pakati pitu. Nipeleke so ulemu kwa regional members mose imwe muli pano awabuka regional chair naonaso a secretary region nao wali pakati pitu njindi zinu bwana. Kenaka nipeleke njindi kuose aomba pape wa region wapape wane ku district awafumira kuneki njindi zinu zikumwenererani. Nipeleke so njindi kumwana wane mnyake wapa hora hapa naye wanimpani naye ngumpasa njindi pamoza na mkamwana wane wose warpano. Bwana Honabu ine pamoza na wanyane hawa wina Eutini nati niyoye mazwa haya imwe mulipano. Juzi ngayoya mazwa ayo imwe ukawevye pakawa mkamwana wane pera kwemwa huno niyoye imwe mulipano. Vapapi ine umoniri kukhalira mpaka msingo ono nili na uno ndine kala lako ka kwene nindaone shadow uyo wakuchitira tu vindu pambele wanda mvoteri. Nindaone mashado ya nandi aya mboya kuyewa kuti niza mchita para mwanvotera kwene not with kabongwanikani akali hapa mwahundo tangwa ku secondary school holo kura kabongwanikani aka kakapangana na mafumu kuti nimpangira ninge vitu kuko hivi pambere mundani votere. So zuwa iyo ngakhala pafupi na fumu inyake yuti wakuteta wanga kwanisa hayi. Kweli mwahuno chiri chose icho mafumu yitu ya kuno ku Eutini yakapromisika na kabongwani Honabu Vitumbiko Mumba chiri chose chiza. Usangane ngwerenga konsuwese iyo ina mwalichomene Malawi ni ino ya Mzimba Central.
chifukwa magredara yari posepose 1 imwe thumba la simenti asitikulimanya mtengo wake so kuti munthu uize na simenti muno mconstituency nisekedanga munthu uize na simenti muno mconstituency 2,600,000 bucks usangane kunyake huku vikuchitika ambwe nifonerani munthu yoni mmaye Musimba seto mzapotera ndani mumba yomweyo Mungu wa chitukuko mumba yomweyo Akalonjeza ndipo popombo mumba yomweyo Nyamata wa masompenya mumba yomweyo Mumba yomweyo Wa Yewe imwe miseu iyo ikuparika pano miseu inyake ni mizira inyake ni vichi kwene kuti mkaende mosono mwamkana vanjinga vakafumanga pano pa utini kuya kumbala chanda 1 hour kwene sono vanjinga vakuruta fuma utini kutakumbala chanda 20 minutes chifukwa chakuti kabongwani kane kanozga mseu ma primary autiri naye muno mwetini ya kukwana 50 umoso tamvotera umngwera pano ndena sukuru iliyose senta iliyose yapoka wovwiri wa kufuma kwa Honorable Lumumba. So usangane vantu va kukaronga mafumu ya kukaronga mafumu ya kuembangweni mafumu ya kueswazini ya kuonga Honorable Engineer Vitumbiko Mumba ni vantu vakuti kwako kundarute chiri chose cha kwene mbwene wake wa mwene muno mwetini mbwa kuyoya vyake pali zero hapa erekane wakuti iseta wa mzimba setu tienti koreske kabongwani chakuti so iseta yuna wini tigomezgeso kuti ndise wakutumbikika ni umo washitira president ka mukuni phala kuti kumakonswese kose uko vantu kulije asivarikona kwene shikatorera iwo kuzakatora mwana witu kuno kweutini kwa ise tikwena kunyadira chomene chifukwa sono ndipo tirikenge vinandi yayi makani ya nandi tambwata paratayamba kwenda pano ningata nyengo ntenda nazo zakumba kuuka nati kuuka cha panyengo hii yayi nirekere peni papa yeo chomene wa papa wakwenelela pampando wa mumba wakwenelela pampando nima wakwenelela pampando wa mumba kaoko mchanya wakondwa kuti mumba walipano kwacha wanyake wauska cha so ngudandawala navo cha kamuzi uli wose mpaka fwiti zivemo asndenana kaivu wayoya DC chairman hapa vipusu ngati kwa kuti waka DC chairman vawezieko mazgo yauti kabongwani kane ngakwa mama mumba imwe mwaono mwiba mazgo gawene kwacha
panyengo ya sono ni cheme gogo malaulira chivaka au wayoenge mmalo mwa inkosi chindi kuti wampokererane bwana tangusulika vintu mutigokere chomene para wakumala wagogo malaulira skefa ukonzeke imozi danru imozi yao chomene. Yeo chomene chakuyamba nipereke nchindi kwa onabu Vitumbiko Mumba na amama Mumba. Niperekeso nchindi kuwa chipani wose vyambila ku national, ku region, ku district mpaka na ku constituency. Nipereke nchindi kwa walisia mwatidangirira na pemphero pano. Nchindi wadada na wamama mmaromwa watata inkosi chindi chakuyamba tikumbati wonge chifukwa cha vituko vyose hivyo wadada Mumba walikuyamba ndipo wakuchita ndipo warutire kuchita. Adada Mumba po mkayamba mwati mwafika kuno mukakwasika chomene paupulika uti mafumu ya kusakata ndarama na chakulinga cha uti wazenge wodi pa chipatara cha Yutini. Mukati mwapulika waka mkaelekesa mafungu telekani ni mvwiraniko ndipo nadi chikachitika. Kuyambira pene papo mkakwasika ndipo mkawaya makani ya kuti niza mkumbani mvwirane na mwechitukuko kunokaya kwitu. Nineneske pano mmalo mwa watata inkosi chindi atata Vitumbiko Mumba muma centers 50 pose waikapo chitukuko. Ndipo chitukuko ichi waika mma center 50 ni chitukuko icho wakakumba iwo cha iwo wakayamba vyao. Kweni wali mkati mu vitukuko vya iwo mmaplani mwao wakazakaganiza uti yai ni wafumbe wenecho wana masuzgo uli. Ndipo wati watuma ndumi zao pakwendera mma area 50 ma centers. Vantu weka na mafumu wa madera wakapempa vitukuko ivyo vikiza kwa dada Mumba. Ndicho chifukwa wakaona kuti nchakwenerera niyambe kupeleka ovwiri pasuzgo ilo walinaro vyane pa manyuma. Nineneske pano ma centers 50 vitukuko mose vyachitika. Wadada Mumba chakukondwesa ni oye pano mafumu wa VDC na wa ADC na wantu wose mbakukolera nako pakuteweta vitukuko hivi. Ndipo vitukuko hivi vipangiskenge sono dera litu ino lisindike ndipo nadi lasindika. Timuongane adada Mumba chifukwa cha magereda tayawona ya mbakale kulima miseu ndipo ikasangika miseu ya kwamba 7 tawonga dada Mumba. Mwakurutilirako mukaiwa kuti ngukumba watu wandu wasuzike kumwa maji ya heni yai, wasuzike kutambura na maboro yai. Ndicho chifukwa mulikuiza na ma-experts ayo sono ndeti kuyowoya wakunozga madrau yose muno mconstituency. Wadada Mumba ni vinandi hivyo mkutichitira para tingati tiyambe kusanda kamoza na kamoza zuwa ra munjira liza mfumaso machero. Kweni pa vyose hivi mkutichitira kuno mumaro mwa watata inkosi chindi tikumuonga nchomene pempo kumafumu wa VDC makomiti vitukuko hivi vatipasa Mumba ni mazgoro kumapempo hayatika pempa. Ipo chikulongola kuti paratika pempanga tikaona suzgo litu. So katundu we watipasa huyo tiena diturutulire kugwirisika nchito mwakwenera mpaka nchito hiyo tikapempera ikwanirisa kora. Chirirenga utitose tentirutulire kuwa nako mwakufikapo kwa kuruska para mnyako kushitira kaweni emi chifukwa cha vitukuko hivi wachita Mumba nina chigomezgo mamu na kose pasikiti za muruwa yai
ipo ni chisimikizo nthe umwizira pano nthe tipulikengeso vinyake pano nthe kweni tipulikenge kwa iwo ipo wapapi na mafumu zgoro litu pani kuonga kwitu kwamba tiwaikizge mmaoko ya chiuta mwakulutirirako ni kutorapo Rwande hapa na mazwa haya nitiye ochomene Wafumu pu sono wayambenge watitimbeko kanyimbo kamozi kati boma ndilo mweli muzidi fesiti hali yese manja mwamba woko mchanya yese take it down akula sindi kuona tu ya sindi kuona mwakonzeka hali zije let's go now hali yese let's go boma zilo mweli boma zilo mweli manchawiri mwamba lesa manchawiri mwamba let's go akunami sana kutianga kwete chakwela boma nziro mweli ifesi disinta kumpo wako mchanya hadi yese ati boma nziro mweli ati mumba ndiye mwei boma nziro mweli hadi yese let's go boma nziro mweli ati mumba ndiye mwei hadi chakwela ndiye mwei Yo. Woko mchanya ine mundivomereze ndiyankhule mchichewa vitu ndi mfana amene samadziyang'anira pansi vitu ndi mfana amene amadziwa chimene akufuna nkuchigwirira ntchito chimene afunacho ndi chifukwa chake ifenso mafana anzake talimba mtima kuti izi ndi zenizeni ndi angati mwakonzeka kupusha ndi vitu ndi skefa ngati muli nawo mkono wamanja takwezani mkono wamanjawo ngati uliponso wamanzere takwezaninso wamanzerewo mwakonzeka kukankha chilichonse chimene timangofuna osachinyamukira ulendo sichimatheka koma timayenera kutani kodi kukankha mwakonzeka kupusha Malawi yonse kupusha nafe limodzi osakwayikayi tilimodzi ndi Malawi yonse roll it now loto lililonse latera wala kulimbika wosakonja ine ndendi makanga hey! Kanka iwe kanka takanka iwe kanka takanka iwe mumba tapusha mpaka zitege kanka takanka ukafika tapusha olo zilimbe tapusha mpaka zitege chikulupililo chopanda ntchito mauwa matindi chakufa maloto wopanda kutakataka simungathe kuwakwaniritsa kubadwira mbanja la umpawi chikosa kuti vuto siwe koma kudzafa pawi apo nde vuto ndiwe
Montugu mango kona tigulonse Eriakuti alive poyambira Fudola ketima sakanchido Josejo digada libe kalikonse Usijabete mzanga iwe Chiambindi pangono pangono Abana ya wakabelegera umatobe Melodi ya wazira Usagile atuwa kumtosa Galama siri manyashi Amusegale losikataye Watu omwe watalukepa Ena tikunena kutusunga kwanito Ole mena wesewa adanene nwabo Sokono lako lili manda mwabo Usacheuke waka mchana Kaka wasakoja Takaka iwe kaka Tapusha chakwera Tapusha vitumbigo Kaka murefa Takaka eutini Tapusha iwe pusha Papusha mayuti mulibo Moto Vidu Hey Neba Mudu sugu kwira Neba Hermanayo Mwanayo Mwana ni mwana Hermanayo Mwanayo Mwanayo Mwana ni mwana Hermanayo Mwanayo Mwanayo Mwana ni mwana Hermanayo Mwanayo Mwana ni mwana Alibwa kugaiga Alibwa kuchuza Osh Malomama kaka sako pangono Padoko Hey Malomama kaka sako pangono Ndiko masuta Koma mati ndanpa chuma Chukutuma sopusa Wale kukutukwano mango sega Mana mango telo Ukutita ilantawi Yotumane Keep the fire baby Oh yeah Muri baba yuti Tatuta Uko wati na Kwacha Bwana Banyengo ya Sono tichemwe kama Nkuku Drama Group kweni wa ma-TV watupalira kuti apo muli hapo mpakusuzga so kwerani hapa bwana mtukokere waza mioera pa microphone yane pano yeo kwerani pachanya mwize pano nyamkani kwerani zani pachanya pano yewo tupulikizane iya tantu tose tikhole chete apa tukhumba tipokerere ashado vitu awambama noma nyirongo Watson manoma nyirongo tizakawone utika vatiyera vichi pamusonkhano witu yawo chomene Kwacha yai pepani mafumu mose mwateka pano zinduna mwateka pano nimtani nyengo vivisha hapa ni zana katundu wane ngati ine cheya wakuno ku Eutini Muzimba Central so hapa ni muoneska ninge katundu muzito uyo ni Shadow MP Manoma Nyongo wati kuture hivyo wayeya mwahuno ni nyengo yane njo maliro katundu wane nina mdengu kutura pano baba bwana Wachap pepani ni mtaya nyengo yayi
Ine ndine Katundu Mzito Watson Manoma Nyirongo Shadow MP wa kuno kumzimba Central Constituency. So nkumba kuti ndimulekerani uthenga uwu kukumba kuti mmanye ichi ine munivotere para mwanivotera vyose ivyo mukukumbaniza kumpani pathazi. Sono ichi nkumba chomene Wanyamata zito zikusowa kuno chifukwa kuno mafactory tilije wanu muna mahuyu ya nani tipangenge polisi Tony Red muna vigura vinandi tizampanga polisi wa Tony Red na yoso kweneso kumbara chanda odi niwikenge ku factory tampanga nga juisi mango zinandi para mani votera kwacha ichi nizamkupanga kwambura utondeka para ine mani votera ngupulika kuti kulika Bongwani huko so ine Katundu Mzito vachekuru vatenti vareke so ine ndine wachinyamata pano manipulika wachinyavichi Watson Manoma Nyirongo MP wa kuno vandu vara para mwa votera wokasiwa paramende so ine ngwenda nekacha ngwenda na mwanakazi MP wa kuona mwanakazi wane apalirepo hapa padoko iwe utepo kwacha hapa iwe Bueno, huyu ndio muole wane wauti ngwenda naye kweneso ni Katundu naye mama ifuka ndio kunizomeza kati ndendeke kuno ndiya kuchapa suti mwenye huyu ine sono tukumane kuseri kunumbani kadogo kandara maiti tukumane kuseri huko panyango isono tapulika fundo situ izi valoya Manoma Shadow asivatina sono apa ndena la kuti ya nyengo ya kumala chomene sono apa ndena mpokera phone apa sono la kuti apa ndeti zakapokera so alendu vitu avati kumanyaso kuno ati avitumbiko akonka Bongwani kavatiera vichi vala tapulika fundo sawo soti pulika sotika vatiera vichi Yewa shomene namba hapa kukutura tumba iro hapa sono kaoko mchanya nafika nako Katundu mwanozgeka tumukaone ni mudokizge niko danga hapa peka mwakaona ngaunyoroka tu abwana wane Kwangoli linafumiska abwana ya waparenwa kwacha Dr. Lazarus Chakwera vitumbiko ka Bongwani kanoke maokonchanya ene yeho abwana arasi kweniso atata inko sindi vano chachigawa chino mafumu yose mwashoti kati ntia patata na wamama ine ni ziratu ine ka Bongwani ni za vyose vura ina kwao lero ndale za kuyoya pa mulomo pera ziri kumara nanga wanga mwanakazi para wasonga mwahuna kuti nipeni kosopo nizampeleka machero chigayo nizampeleka machero chibwezi chiwengepo so ine ni ziratu chakuyamba ngaronjeza nipelekenge mambrasi kwa vandu wakufa chifukwa cha mendero ya kuchitacha ya kusuzga nindapereke nati napereka mbrasi ngazakaronjeza kuti mendero miseu njiheni pamande mwanakazi wanakiza yai kuzakapereka volima mseu madamu wane uyamba ndipo ngaronjeza kuti kuwenge mumba revolving fund mwahuno nafika yai vitukuko vuchumbapa mbweti zakasowenge ndepa 16 kweniso chikwemiso abwana achakwera vakutiso ndiso vice president uli hapo kwacha apa nyengo idanirekere dangai mwa bwana
aolewane mapulika tinaruza kwende mavoti so ine nichiteuli amama charo chikusankhira mbaya we charo chinonono chimnaramazana majiruzu mbaya mama ine ndine Manoma Nyirongo Watson mdrama inangwa MP wozwapereka panthazi monere mose Joseph Mwendenge Nguruve kufumoka Mwankuku cheya wa area. Lucia Mware mama wa Vitumbiko Mumba. Osichavura Kamwankuku. Tama Banda mama wa Kuluza. Katundu Muzito James Maimba Nguruve konsiwese cheya. Jonathan Muhango fuma Kamwankuku area uya wangu ba mwa dangiria wa kupala kamazko aya kwene na ten petiriske poti nyengo akayamala chifukwa cha kuti nyengo nthamango nasuka komende kanyake iya kochomeka Yai pepani chifukwa cha nyengo kwe mtanguli pangira drama itakumbatia mbepa ma primaries ni paka paronji ya mwauno kweta dumura chifukwa cha nyengo mtugokele pepani. Maoko tuwakuire maoko wanyitwa yeo chomene kaoko mchanya kwacha majionera mama Mumba wafuma hapa panyango ya sono ni cheme chakwera sisters wause regional chairman wakuimira regional chairman wadada Kamzimu Gondwe para wakumala wa Kamzimu Gondwe mbwenu tuone koso chiwoda kufuma ku Chitemwa Eutini na Kamwanga tisazgane yeo chomene taonga tientu wakuire maoko wa mama tuwakuire maoko kwacha panyango ya sono au wakuimira wa regional chairman wa dada Kamzimu Gondwe mwize muzakawapokerere abwana pano mukhalenge pasi pa matimu usikaningiso kuti muzakauske bwana para tumagule tunyake twavinika poso yeo apa sono nyengo ya maronje mwize kuno
Kaoko mchanya. Woko mchanya waliose woko mchanya woko mchanya. Kwacha. Kwacha. Dr. Laz. Dr. Laz. Nifumbe makora. Witu ninjani. Witu ninjani. Nanjani. Nanjanizo. Pa 16 September tamchitachi. Pereke nchindi kwa mlendo kwa kutumbikika pa maropano au mbashado Honorable Engineer Vitumbiko Mumba kweniso na wamama wa kunyumba chindi zikuru chomene kuimiriri wa gogo chindi imwe mulipa maropano wa GVH sawa na mafumu yinu yose pokera ni chindi nipeleke nchindi kuwose wa kuneki nipeleke nchindi wa region Wanyane nipeleke nchindi kwa district wa constituency kweniso na tose tawashipani tilipano makaniane nganandi yai chifukwa chito ya ine vaniparea kuti nimpokereni bwana kweni pakupokerera mpaka kusingu kukuwa diogo ngaunga yoya kudanga tuwiri uyoyeko tuwiri tutatu chimoza cha hicho ni muonge nchomene bwana fukwa na kumbanga hapo wayoyanga kuti yai wa district chairman wa kuyoya na kumba kuti ni walekese kuti ayima ndanga uli agogo wa moza wauke wachitile ukaboni vishawa wa kuyoya hapa DC. So kumuongani chomene agogo chifukwa mwazgora fumbu ilo ine nanguwana wakwena kumanya kuti icho tapemba ndise tawenecho mafumu oro kuno kukaya kuutini ndise tinasuzgo la ivo tapembanga kwa mwana witu oro kwa mrongozi witu kuti watichitile kuno kwe utini. Bwana mwapokeleleka kuno ndipo ungano ugu ni winu imwe umumuzira kuno ngana umwayoyera mafumu yini mafumu nga kukondwa kale ni chimwemwepera pa hivyo imwe mwayamba kuchita kuno kweni pambere nindarutilire munovwire kuonga kwa wa state president chifukwa cha chintu chikuru na chiweme na cha kutoa icho watichitira wena mpoto pere cha kweniso wena eutini pere cha kweniso wena Malawi kufuma kuchitipa mpaka Msanje kufuma kota kukafika Mchinji chifukwa uli na yoya tena mwana witu wakuno kwe utini Central wana sapoti ya kufuma kulikose muno Malawi mwamafumu yitu ni pembe waka kuti Katundu wiza tieni tiwonesesye umotigwililenge nchito Katundu waleke kusowa Katundu masukuru waleke kusowa mafumu vilani nchito na wakomiti pamalo apo palichitukuko tapemba kuti Katundu wagwile nchito so nipala Katundu tukuzakapulika kuti ai Katundu hapa wali kusowa ayai hapa Katundu wanangikira peni papa mbwendi kuti muti zizikenge
tindakumbe kuyowoya mazgu ngani yara Kristu wakayowoya kutisoka Korazini na Bethsaida. Mponoski wiza tieni timgwiriske nchito. Chiponosko chiza tieni tichipokerere. Vangu yowoya kuti ananga panga pamuzi futi kupamba yai kweni kuchitira dara cha kuti yai pakuti yai manyuli mantheura bwana namazu yachoko ngani aya ine ndiyowoye kuti mwapokerereka kuno kwe utini Mzimba Central Constituency. Yeah. Tuwakubire mawoko panyango ya sono chiwoda kwali umtakhalira chiwoda chingavinika makora tisinthe kutema kwaya olumulongola kwaya zani pa microphone ya mongola kwaya azani pa microphone ya skefa uku wakuimbako wamongola wakunozgeka atimbako kamoza pa choko waka para wakumala wa makwaya wawili hawa wamalirenge ni gule wa nkulu mbweta kharana gule wa mdauko tikhalenge na gule wa mdauko ingoma iyo iza muska bwana iyo Mundimpele mbuye wanga kana ine ndi malawa goma ndinu moyo wanga mbuye wanga mkale ndinu loya wambalo haleluya mundimpele mbuye wanga kana ine ndi malawa goma ndinu moyo wanga mbuye wanga mkale ndinu loya wambalo Yesu ndinu loya wambalo ndinu loya Yesu loya wambalo mongola kwaya tieni kutemwa ndio yayamba mongola inozgekenge yeo Mtemwani kwanjinumuzila tunamuye utini mwatibangulasi mwatibangongole miseu mwalima amumbati kuonga isela kutemwa mumbata mtemwani panjito mwagwila kunokuye utini mwatibambulasi mwatibangongole miseu mwalima amumbati kuonga Timase ndimo yamwongera kuno kuye utini kaivo mwatishitira mwatipasa miseu mwatinozesera madrau mwatipasa ambulasi uya kuno tikasusikanga mayendelo kwani atata tukumuongani talana inu pa 16 tilipa msana pinu shuta wa mtumikeni tata witu kaivo mwatishitira amen. Isela kutemwa mumbata mtemwani panjito mwagwila kuna kuye utini mwatibambulasi mwatibangongole miseu mwalima amumbati kuonga Twente wakubire mawoko wakutemwa kwaya taonga chomene yeo kahoko mchanya kwacha maruwa wa mumba wali pi maruwa wa mumba wali
taonga chomene kasumu kawe mchomene wakutemwa kwaya apa sono ikwiza apa ni mongola kwaya wagule wa mkulu munozyekenge wagule wa mkulu munozyekenge Tekopeleka moni 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 wa mtende wa madazi yose moni 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 wa mtende wa madazi yose moni moni tekogomezanade mayenda makoa tekogomezanade mayenda makola mumba mwepakuwela mjendeske makola mpaka mukafike kunyumba inu mumba mwepakuwela mjendeske makola mpaka mukafike kunyumba inu tekolombela chito zeno tekolombela chito zeno muma chiutawage namwe pachito yose yezeo izomkuchita mumba chiutawage namwe pachito zose yezo izomkuchita Kawanyeno lelo kuna kusenta neungana wa momba taungana di Kawanyeno lelo kuna kusenta neungana wa momba taungana di Pavyose yi mwate chitira neungana wa momba ambolasi Tawogana wa mumba tao repatala Tawogana wa mumba tao mamisewu Tawogana wa mumba taoga Kajoseyi watishitira Sonoti yawo yenge Sonoti yawo ye na wa mumba vitu Sonoti yawo yenge Sonoti yaoye na wa mumba vitu Musewu, musewu, mani mani mwe Ambulasi, ambulasi, mwatipa ndimwe Pavyose, pavyose, dekoti yewo Pavyose, pavyose, dekoti yewo maoko tuwagwire maoko wamongola kwacha uli kunozika bati bwana panyengo ya sono nicheme gule wa mkulu kweni gule mlala wakuanga wakuoneka vivicha walipo gule mlala wanjire mkati gule mlala wanjire mkati uko kwa kuvinira yai pa kuvinira ni hapa para mwatondeka mbwenu ticheme wanyaki para wakumala wagulera mkulu mbweni chemenge Honorable Ken Msonda kuti wauske wa Honorable Engineer Vitumbiko Mumba kuti waiwe nase kweni para wa Ken Msonda wakumalizika waka ingoma ichitepo pachoko kuti wauke makola wa bwana ya uchomeni
Gule Mlala hapa kwa kala 1 minute yenu. Taonga chomene Gule wazga tienti wakuire maoko wanangwa tienti wakuire maoko Taonga chomene ni cheme second deputy publicity secretary wa Malawi Congress Party kutuwause honorable engineer Vitumbiko Mumba wadada Ken Msonda. Kwa kumchanya kwacha witu ndinjane pamoza ndanjani pa 16 September tizamchita fiche 16 September tizamchita fichi nchindi kwa honorable Vitumbiko Mumba imwi pa 16 September ndimwi vice president wa charu cha Malawi. Nchindi kwa mama Mumba imwe wazungu wakute behind every successful man there is a woman. Kwacha chifukwa cha nyengo vantu mosi mukuma mpuliki mazu ya Amumba nwenso panu tili live pali makamera mkaona ayo chalu chosi cha pase chikupulika fitukuchita so mundu somerezi wa papi ndiyo echicheo kutaliosi wapuliki ukuwaliosi wali wapulike kwacha konse amene mukutuonera pano konse kumene mukutimfa tisuuzana zona Malawi muno tindifuto timanamizana yafika nthawi tisuuzana zona kwacha wina afune asafune chakwera wasintha ndale za Malawi kwacha wina afune asafune chakwera wasintha ndale za Malawi kwa nthawi yoyamba Malawi muno analipo wena amati kumpoto sikungachoke mtsogoleri analipo wena amati kumpoto sangalamulire dziko lino nde ndikuwuzeni
pano ife tikulamulira anthu akumpoto. A first lady, Her Excellency Monica Chakwera, amachoka kulumpi. Akumpoto sitikulamulira. Kwacha ndelero achakwera apangisa manyazi satana, apangisa manyazi ajawa, ndikuntenga vitumbwika mumba mwana watu wakuno kukarani metu. Kwacha kungwambira tsiku limene Chakwera anatenga mumba game yose yandale Malawi ya sintha. Kwacha anthu osusa anyamata amene ali kosusa tikamacheza nawo akuti tasika kuchaku tifotera Chakwera chifukwa cha mumba. Kwacha mwamsanga nthawi yatha ndikuwuzenizi muno mwakhala zipani, munali UDF, munali DPP ya Malemu Pingu, mzima wa kusa mtendere, munali Amayi Joyce Banda, munali APM, pano mula Chakwera. Vanyakisi tindafinjero fafuma kwa chuta. Kwacha tindafinjero fafuma nguu. Wasi ndazunula apa inu kwa amanya ndakala nao. Kaya personal assistant wa Bakiri, kaya nda Bingo, kaya public secretary Joyce Banda, kaya director kwa APM. Sonu ndili kwa Chakwera. Wasiwara kwa amanya. Kwacha kwa wasiwara parichi president nga Chakwera. Kwacha nanga munga mtuka wa kushora cha, nanga munga mchombora wa kushora cha. Chakwera kwa kwamba mbili ya Marave wendela mapresident yose ya munu mcharu cha Marave. So ni mparanifu wa umariro. Vanyawara para muntu wa kuruwara uyo kumanya kutima tenda aya watu fengi ndi guardian. Kwacha vanyawara project ilikula nja APM cha, project ilikula nja APM ya Pulikani, project ilikula ikamba 2019 wakamtola Chimulirenji, wakakumba Chimulirenji wai vice president APM wa usichaka Chimoza pa Chimulirenji wa fumapo atola Gertrude Mutharika kutowa vice president. After 1 year Gertrude was a president. Kwacha so ni mparirani project ya sinta waka wakumba APM cha, APM mtola ganga tiningoza mwene kwa project yira ndi cheni ansa cha tiparane ngunenesu. Mwene kwa project yira ndi Gertrude Mutharika. Kwacha wakapara Chisare bodyguard wa APM kutibara masola APM tisamusa ndisi imi musikinda Chisare imu kuwa usindi Chisare ni mparirani wa balibanu kumosi mule tikafotera Chakwera tikufotera chitukuko, tikafotera Chakwera kuno kumpoto anatesa kota system ndindani, anatesa kota system ndindani, akulima nseo ndindani, watenga mumba ndindani, watenga mumba ndindani. Abale anzanga tikafotera Chakwera tikupita chisoko zaka zina fete zoti Malawi tukuke. Ajawa ino ochambula sumulani tasumulani ochambula tandi sumulani ochambula. Kwacha ajawa atengana kubokoka osaja ni mapelo ntumba, osaja ali mapelo ntumba. Mukango afotera afuna akabensu, mukango afotera kota system ya ambulance, mukango afotera nseo salima. Kwacha nthawi yatha tizuzana zona ndibwereze atengana kuchosa Jakuba osali mapelo ntumba sakuthandizani, anga kuthandizani ndi Chakwera ndi Vitumbiko mumba. Kwacha mosi chepesa ndikupempheni
Engineer Vitumbiko Mumba. Ndikusiwa munapanga ndondomeko yoti mukatsegulire financial institution yanu. Kwa mtuzana zoona. Indinu running mate wa chipani cholamula cha Malawi Congress Party. Ndoti chipani chili pano. Kwacha chipani chili pano. Anthu awa akufuna amve mawanu. Anthu awa akufuna amve mawanu. Koma ndikusimikizeni cha Malawi. Wina afuna asafune 16 September 2025 mukuona Vice President wa dziko la Malawi. Right Honorable Vice President sir. Bwerani mwayankhule abale yanu. Skefa nyimbo Vice President. Ingoma nyimbo. The First President of the Republic of Malawi, Right Honorable Vitumbiko Mumba. Ingoma nyimbo. Kunja kwacha tizuzana zoona. Osamana mizana. Chakwera wasindandere za Malawi. Ingoma mulandireni mwana wa. Thank you, Right Honorable Vitumbiko Mumba sir. Vaingoma apana kutwati muli wachoko zani mdande pachanya hapo kuti ingoma ionekee pa TV kwao kwa Engineer Vitumbiko Mumba. Kwerani pachanya hapo, kwerani pachanya mulaze maso wao kumba mjoinani vavineko namwe. Ingoma ya kwatata Inkosi Chindi. kuti wina kungotsegula kumene kanema wanokondedwa MBC TV komanso ena mukutitsatira pa MBC Radio 1 ndipoto anthu okwana 22 miliyoni Malawi muno akuoneratu mwambo umenewu kudzaleratu pa MBC komanso kumvera MBC Radio 1. Tikulandireni kunotu kweutini boma limene la Mzimba kumenetu running mate wa Dr. Lazarus Chakwera a Engineer Vitumbiko Mumba akupangitsatu msonkhano ndithu wa mwana alipati nde pamwambowu akhalesoto akupanga launch thumba la ngongole nde chimene chikuchitika pakadali pano iwowa ndi ngoni nde kutsogoloko kwakwera amati impi imenetu ndi gulu la ngoni imenetu likuvina monyadira kuti posachedwa apa aulemekezeka a Engineer Vitumbiko Mumba akhaletu akuyankhula ku khwimbi la anthu limenetu afika kuno kumzimba kweutini pa skulu ya sekondari ya utini ground lawo pamenetu pa kuchitikira msonkhano umenewu pachitumbuka amati kulungano kwedoli kweutini mwahuno. Ine ndichisomanda pitirizanito kutsatira mwambo umenewu pompano pa MBC tikunena kuti MBC Radio 1 komanso MBC Digital tsamba lathu la mchezo komanso pa TV Taketo Announcements. Oh,
taonga chomene gole wa mdauko taonga. Tienti wakuire maoko, tienti wakuire maoko. Tienti wakuire maoko wa ingoma. Wako mchanya talandira bwana iti. Talandira bwana iti. Ya tutsa bwana vana kwenda. TJ, let's go now. Hadi yasema ncha mwamba. Ti. Amumba moto. Ti. Mwakonzeka. Atini. Amalawi. Chakwela. Vitumbiko. Kuvotera chakwela. Amalawi. Chakwela. Amumba. Kuvotera chakwela. Amalawi. Chakwela. Vitumbiko. Mancha mwamba. Ti. Amumba woye. Let's go. Chilima highway yateka. Mitengo ya foja pamwamwa. Malawi yonse ya chonga. Otuta wonse ya penga. Opa mulungu chakwera. Amason. Timbe dose pamozi mwakonzeka. Ti. Amumba omweyo. Kuti wa. Amalawi. Chakwela. Vitumbiko. Pulo. Thank you. Woko mchanya. Kwacha. Witu ni njani. Pamoja na njani. Anyage vakali gwengula imwe. Yo Jomene. Chikao cha pakati Malawi. Osaiwana wakumbawa Malawi. Tonsefe tilemekezane tikondane. Kayanda bambo Malawi. Kayanda mai Malawi. Nyamada nishungwana Malawi. Tonsefe tilemekezane tikondane. Monga maluwa wasiana mitundu. Agakala bamouti amawala. Na feso wantu wasiana mitundu. Ndi umoti tiwaleso. Chauta na dinayo medima.
Tingasiyane zipembedzo kapena zipani zotsalira kapena masewera hoboda chauta watu ndi mmodzi atsogoleri chonde tapewani kugwiritsa ntchito mawu onyoza popeza kunyoza kumadzetsa mkwiyo mkwiyo umadzetsa nkhondo amakondo amanoma wakuntalile eutini ndi mbarachanda tonsefe kaya ndi msilamu wachikristu osaiwala rastaman tilemekezane ndikonda. Yeah, thank you. Nchini za kwamba ziute kwa mafumu yetu mulipano imwe matangirizika na gogo achiwaka awaima mwalo mwa tata inkos chindi. Weniso nchini za badera ziute kwa akemso Ken Msonda. Weniso mulipano dada Rhino Chipiko Arambeza imwe mulima neck members ya Malawi Congress Party. Nchindi zinyake ziute kwa iwewene dada Kamzimu Gondwe kuimilia regional chairman wa North South region na regional members yose mulipano. Nchindi zinyake ziute kwa dada Shava na wa Eutini political district committee members imwe mulipano. Nchindi zinyake ziute kwa dada Shava awosomba chairman wa Mzimba Central constituency pamoja na mamembers yose. Ngupeleka nchindi kwa wose wachipani memulipano. Kweniso nipeleka nchindi za badera kwa dada Rogers Neva au mbatisi wa Mzimba District. Kweniso adiecho imwe mulipano. Nchini za badera kwa adadawane, adadanachoko, asibweni, mdumbuwane, walikumasinda huko nchindi, zikumunelani. Vanyane vanilonda all the way from Blantyre, kutoza kwa nwaka chipikiro ichi mwahuno, nchini zikumunelani. Vanyake, vafumakulilongwe, Vena Jones, another team led by Fiskani Jonas, and also my Asians mulipano Mose nchindi zikumwenererani. Members of the press mulipano nchindi zikumwenererani. Chidoyoyo chindafike, chidoyoyo chindanjire mchikaya, mpopo ya chakwera indafike, popo ya chakwera indanjire mchikaya. Kakuno kutini walipo kutinga chakwera kuno. Niwone mavoti ya chakwera, niwone mavoti ya chakwera, maoko mchanya. Mbalinga pano waguti ise tizamvotera chakwera mbalinga pano. Muzamuvota muzamuti uli. Kumba ni manyiskeni kachongero na vati. Pakuchonga tuchonga nteura. Tabula fupa ya sema. Makaona hapa. Kafuma kuwalo pogosi ngati. Vanyake muna mangolomera. Kuchongera mangolomera yayi. Malingana aga kafuma kuwalo mwe mwananga voti. Kweka chongeni na mzimutu mwakuzika nganira ngamwa mumamonesko. Muli kuona uchali chikula zirazwe nga monesko zikira pa kwenda zikimba sumu hena. Zikwenda nganzirunji nganzitua nga zafika kale kuchanya pa kwenda. So pakuchonga mukachonga ngazine zira. Makuzika nganira na vati
Vanyake mumanyai kuchonga mampangana vigunwe pala nchikulu ngechane chimbwe mwanangaso kweni pachoko waka mbwe mwavota watina tapulikana na mukufuma pala mukwiza pa MP winu Vitumbiko Mumba na vati bweni kuti pala mbwe mukuta pa kansala pala kulaso kansala kupala chanda kula mbwe pamana navyo na vati. It's okay. Thank you very much. Kuno nkwitu lekani nitaze na vati lekani nitaze nifwase niyowoye umungu kumbira na vati walipo wanganikula mtupi kuno ngati impi yose hii vati lekani nitaze Chakwera wati wafumia mpopo yake mbwe vanyake vamba kubwenda ndipo vabwenda vakawa na ungano pakatoto Sabata ya Mara mbwenu nkhani yose ni mumba ine ngava chete kumwa mtibi nilipe valeka kuyavya Chakwera pakuti vakumanya Chakwera ni saizi yawo yaye apa vakabwendanga pakatoto wa DPP wose na tuvipandu nyake tuambula mazina ngati kwanu kwewa kubwenda no minu ya kurumira ndipo nao mwakabwenderanga ngamanya kuti mitu yaleka kudosa mpopo ya Chakwera ya vanyanuzga uongo mbwe kuti mutu udose no kudosa no hoko sono vala wose ni saizi yane vasevere na ine pa kampeni hapa vangalimbananga na Chakwera yai. Chakwera is too big for them. Chakwera is too smart for them. Iwo vala Chakwera walekera ine ndise tisgalenge tiseverengepo vatina mwahuno tengawane na ogawa paviri nidumbengepo vya muno mconstituency kweniso nidumbengepo vya charo kweni vya muno mconstituency nkumba kubwenda wakacha ngambangana za titi ine vanyake vala mbakafwa yongo so ine vakafwa yongo vala vakupanga ndigale za pachivumbi ndigale za kutengera kwentendi pange ndigale za chitukuko ndigale za nadi ine ngayoya kuti yes Machine. Mumba machine. Chakwera machine. Machine. Yo jomene. Niyo enteula tipikana na vati ngayowoya ulendo wa mala kuti pala vantu vizenge kuno na kutuka vantu vala ndigale vakumanya yayi tiyeni tilimbane ngongono pa chitukuko tilimbane ngongono pa fundo. Let us practice politics that is civilized, developmental politics. Kuyetuleni vakapemba kuti nivavuile upanga plasta makasirimu yose nilikupanga
kumbala chanda na koso nilikupanga. Kuviwoo nyumba zivili za Sambizi nilikupanga. Kukasenga nyumba 4 za Sambizi na classroom nilikupanga. Ku St. Hilary wakumbanga kuti pange roof ofesi ya Basambizi kweniso nyumba za Sambizi upanga plaster nilikupanga. Kuchiukuzi clinic upanga roofing nilikupanga. Kweniso classroom block nilikupanga roofing. Kangukwe 3 classrooms flooring and plastering nilikupanga. Kuchasengo classrooms roofing nilikupanga. Chamariva classroom block plastering and flooring nilikupanga. Kweniso Malata 4 ya kumbanga ku CBO na cost CB Motiji community based whatever that nilikupangazo ndalama wa kumbanga nilikuvapa. Kamkhuzi tikasanga kuti kasumbroka wako kaka makora vivicha kose tawazengera makora na upanga plaster makora na upanga roofing makora mawindo kuvika makora gene vyose tilikupanga. Kumongola classroom blocks roofing and plastering tilikupanga. Kukamuwanga uko kwene kwitu kwa Maguzo na Chitangala Mumba village tilikupanga office block ilipa 98% complete. Kuzenga office block pa skulu kweniso nursery school tazenga. Kamwanguku wakati nipange roofing ya office ya Basambizi navi ngaionera ya ikakafua yongo tikarindimula yose tazenga office ipi hapa Kamwanguku ya Basambizi. Pamtemera classroom roofing tilikupanga. Kapija school block roofing kweniso ya Basambizi tilikupanga. Kavisopo nyumba tilikupanga roofing. Kumseza classroom tilikuzenga. Babatoni classroom tilikuzenga. Kamsalango office block tilikupanga. Kwa Pala nyumba ya Basambizi plastering and flooring kweniso na mawindo tilikupanga. Kapalangwali classroom tikuzenga na upanga roofing. Wantaya classroom block 98% complete. St. Bernard wakakumbanga cement matumba 40 tawapasa. Kasalu nyumba ya Basambizi 90% complete. Masuku 40 bags of cement and 70 iron sheets tilikupanga. Kamsolo ka health facility in progress at 60% complete. Mchingula roofing ya health facility in progress. Kweniso ya school blocks in progress. Samalala teachers house renovation 40% in progress. Karuwelo wakapemba Katundu tapereka yose. Chamnguma plastering ya office 98% complete. Classroom tikwambapo sono. Echilumbeni school office block tikuzenga. Kweniso wakapemba matumba ya simenti 100 tilikuwalekela. Kwa jinga tawalekera wakapembanga malata 90 tilikuwapasa. Kaonekera nyumba ya Sambizi kupanga rehabilitate in progress. Kumzambazi CDSS multipurpose hall foundation completed. Kweniso cement tawapasa 200 bags. Kafwefwe school block ili mkati in progress. Yakuwata plastering and flooring ya classroom in progress. Kangoma tikuwalekera Katundu anambia gwira nchito. Kuruwea na kosa walekera Katundu yose. Kwa Ntengwe tawalekera Katundu iwo ndi wakawa ambe gwira nchito. St. Leo tawalekera Katundu. Kanjelenjere tawalekera Katundu. Kweni Kosoko uti Katundu wakapenjanga tawapa vilikuwa iwo kuti wagwire nchito. Kwa Ntengwe nadi mchenga ndio watu wali mchenga ndio wakalapo mafumu kwa Ntengwe tuani mchenga kavike nipo sementi walipapa malata walipapa matabu walipapa mchenga tolani kavike nipo nchito igwirike. Changanga vyostaleka kwa Pemba Kanyangunde ngalika kwa matumba ya sementi 50 kweniso malata ivakumbanga tawalekera. Katunguviri tawalekera. Karopo tawalekera. Kahelele tawalekera. Vyose all these 50 centers
tavalekera Katundu. Nindafiske ntchito. Nindafiske ntchito. Vanangwa palapize ngemnyake ulonga zapanga uchumba hivi mwe mtakamvotere iyo. Tapulikana kuti uyo wizenge wazampanga vya kuchumba hivi pambele 13 ndafike cha mwe mvotere iyo. Kweni na chigomezgo yayi kabongwani kagwirapo ntchito navati. Pala ise tikuti people over politics. Vantu pandazi ndiale panyuma tikungana mla vene vivi. Mwaona na zunu na pumundu pano ngati. Vanyake kwa mbya presidenti, running mate, second vice wao uyu kwa 40 vakakhala pakatoto ungano wose wakuya vya mumba. Nikuti ine ndine subject yao yotwalengepo na vati. Kweni ine subject yane nchitukuko. People over politics. Mseo wa yotindu mbalachanda undergrade kebo vyaka 15. Ta grade ayayi. Wa yotindu ya kuwata tina grade ayayi mseu. Wa yotindu madede vaya tulendi grade ayayi mseu. Mabohos yani mo 52 ya unangika muno 10 tanosika kale 42 pambele vuwa la kuvotera indafike timenga kutonosika kale. Pambele ndapange launch murefu nina surprise au zinataki hapo ajulani kumasinda huko atipeni ndoa hapa kumba kutwa jumpepo a DC na DHO na wauliwane wakapeleke Katundu wakuchipatala. So wauliwane a DC na a DHO please mudogali moto huko pala mafika pala nimupalie ninge hivyo vilimula wagali moto julani huko. Iye kutheka tu kuti mwina mkungo tsegula komene kanema wanokondera wa MBC ena mukutitsatira pa MBC Radio 1 tili live kwa Avitumbiko Mumba kumenetu akuchititsa msonkhano nde chimene chikuchitika pakadali pano nchakuti iwo amayankhula ndithu speech yawo nde anena kuti kutsogoloko kumene tili kuno kutsogolo kwa Sanja kuli galimoto ina imenetu anena kuti akazi awo komanso akuluakulu kwa DC Mberwa District Council apite kumeneko ali ndi surprise koma anayankhulapo moyankhula kuti mongodutsa kuti pali zinthu zokhudzana ndi chipatala nde tonse tikhaletu tikuona kuno kuti kodi muli chani mmenemo muli chigalimoto chicha timati chikontena ndithu kumeneko akunena kuti ndi surprise. Anthu akuno sakudziwa kuti muli chani mmenemo nde kwa amene tikutsatira MBC Radio 1 komanso MBC TV pakadali pano achinyamata akutsegula ndithu chikontena chimenechi kuti aulule zimene zili mkati mmenemo nde iyayi kunotu kweutini mboma limene lito la Mzimba kumenetu olemekezeka Avitumbiko Mumba akuyimiranso to pa 16 pano nde iwowa ndi mbali imodzi ya kampeni nthawi imenetu ndithu tipereke kuti iwowa aulule zimene zili mmenemo. Tipikane pambele ndayowe vilimula Neli ya Mkandavile, Esther Chipoka, Misozi Mwale, Jafeti Mkala, Aris zani kuno kunthazi kuno a DC na DHO muli apo kweniso in charge vapano pachipatala pa Yautini nati nagula ambulasi izo zikugwira ntchito kuno constituency amalaulira mulikochi amalaulira namwe panikweni kula malo mwa chindi mutikweni kula amalaulira nati nagula ambulasi yamba kwenda niyowoye pano kuti ambulasi iliyonse
ikwendanga kanayi ka 5 kuta kumzimba kubzuzu pa zuva. Kulongola kuti mafuta tikunangayana ndi chomene. So ngafumba nchifukwa uli ambulasi kwendanga chomene ntheula. Vakaniphalira kuti pano tilije theater, tilije mabedi, tilije vipangizo vyakuti vantu vanyake matenda yanyake tinga vavwira twene pano. So ngati mmaphalire wakuti chovize na vaku Ministry of Health vatiphalire vyose vyakukumbikira kuti some of the operations tipangirenge pene pano pa Eutini. Wakwenerera pampando amumba. Wakwenerera